الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz maqtolor. Anın elçisi olgan süyüktü paygambarımız, paygambarlardan sayıdı sarvar olgan. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın salamı, Allah'ın rahmatı, berekesi olsun. Bugünkü Jalpı Kırgızstan boyunca belirlengen temadan sırtkarıga çıkpaylı. Oşol tema oşol jetim jesirlerdi, kedey kembagaldarga жақшылык кылуу. Аларга ырайым көргөзүү, аларга ихсан кылуу. Аларды өз бооруна алып, өз бооруна кысып, аларды жалгыз калтырбоо боюнча экен. Бұл темабыз тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмне деген? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар. Мен масаха аля росил ятим рахматан катабаллаху лаху бикулли шар маррат алейхи ядуху хасана ва махат анху бикулли шара сайиа ва руфиа лаху бикулли шара даража. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисте айтат: кайсы бир инсан бир жетимдин башын сыласа, жетим атасы өткөн инсанды, атасы өткөн 12 жашка чейинки жаш баланы жетим дейт. Атасы өтүп кеткен болсо, 12 жашка чейин болсо, ошол баланы шариат жетим дейт. Эми ошол кимде ким ушундай бир жетим калган, ушундай бир жаш баланы башын сылай турган болсо, ага ырайым көргөзө турган болсо, Аллах субханала таала анын башында канча чач болсо, ар бир чачынын барабарына сооп жазат дейт. Bir ile jetimdin başından жақшынакай кылып сылап койсо, анын башында канча чачы болсо, ар бир чачынын барабарына сооп жазат дейт. Жана ошондой эле ва мухат анху бикулли шар сайя. Жана Аллах таала ал инсандан ошол жетимдин башын сылаган үчүн ар бир чачынын барабарына бирден күнөөсүн кечирет дейт. Жана ошондой эле ва руфи алаху бикулли шар даража. Ошол жетимдин башын сылаган үчүн анын ар бир чачынын барабарына анын бир даражасы көтөрүлүп бара берет деди. Жетимди урматтоо, жетимди жөнөкөй эле башыны барып, бир жетим бала болгон болсо, пайгамбар алейхисаламдын ушул хадисин угуп, эмне кылабыз? Аны уруп, жиркип, урушуп, сен жетимсиң, сен мындайсың, сенин апаң жок деп аны жиркибестен, балким анын чачыны, башыны жақшынакай кылып сылап кое турган болсо эмне болот экен? Шунчалык деңгээлде сооп берилет экен. Başka bir rivayet. Men mesaha ra'sal yatim la yemsahuhu illa lillah. Kana lahu bikulli sha'r tamurru alayhi yaduhu hasanat ve men ahsana ila yatima aw yatimin indahu kuntu ana wa huwa fil janna kahatayn bayna asabi'ihi ve qurrina bayna asabi'ihi. Bul başka bir rivayatta uşulla hadisin başka bir rivayatı. Peygamber aleyhisselam aytat: kim bir jetimdin başın sılasa, maksatı el görsün, el bilsin, riya üçün emes. Kameraga tartып alıp telefondan, mına men jetimlerge jardam berdim, jetimlerge jardam berip atam deyiş üçün emes. Çın ihlas menen, Allah razılık üçün. Allah razı olsun. Uşul atasız kaldı, uşul apasız kaldı. Peygamber aleyhisselam dağın atasız çoğoydu. Peygamber aleyhisselam da enesiz çoğoydu. Peygamber aleyhisselam da jetim çoğoydu dep durup, Allah'tın kalыс razılığın maksat kılıp, kim jetimdin başın sılasa, kalыс Allah razılığı menen. Ошол колу жетимдин канча чачынын барабарына тие турган болсо, Аллах субханала таала анын ар бир түгүнүн барабарына, ар бир чачынын барабарына сооп жазат. Ва мен ахсана ила ятима ау ятим индаху. Кайсы бир инсан өзүнүн үйдөгү жетим баласы, өзүнүн үйдөгү жетими болсо, бир агасынан калган, бир апасынан калган, же бир акесинен калган жетими болсо үйүндө. Ошол жетимге жакшылык кылса, Аллах субханала таала ал инсанды meni menen kahatayni fil janna. Muno eki barmak birbirine kanday jakın bolsa, meni menen beşte şunday jakın bolot dedi. Karаңыз, jetimge жақшылык kılgan, jetimge ырайым көргөзгөн, үйүндө jetimdi alpeştep karagan, үйүндө jetimdi karagan insan emneken? Peygamber aleyhisselam kahatayni fil janna. Meni menen çoğu beşte şunday bolot deydi. Muno eki barmak birbirine kanday jakın bolsa, Peygamber aleyhisselamga siz ошондой жакын болот экенсиз.
Başka bir rivayet var Peygamber Aleyhisselam'dan. Hayrul buyut fihi yetimun mukram. Üylördün en jakşısı anda jetim urmattalıngan üy. Ve şerrul buyut fihi yetimun yusau iley. Üylördün en jamanı kaysıl üyde jetim var, birok jetimge jakşılık kılınbasa deydi. Jetimge kopol mamile kılınsa deydi. Jetimge ırayım körgözülböse deydi. Al en jaman üylördün birösü deydi Peygamber Aleyhisselam. Oşon üчүн üyde ağabız ötüp ketken ağabızdan, ötüp ketken avabızdan, ötüp ketken ejebizden kalgan jetimler bolsa, jetimlerge jakşı mamile kılaylı. Jetimlerdi ırayım kılaylı, jetimlerge ırayım körgözöylü. Al özü jartı jürek bolup jüröt. Jürögü jarım bolup jüröt. Özünün kaygısı özüne jeter. Dagın aga kaygı uyup, dagın anı uruşsanız, anı jirkiseniz, anı bir kopol mamile kılsanız, anın kaygısının üstüne kaygı koşasız. Peygamber Aleyhisselam'dın jaşlığından körgön kaygısını al jetim körüp turat hazır bu şurada. Jürögü sızdap turat. Anan oşondo dagın aga jamandık kılıp, aga bir kopol mamile kılına turgan bolsa, anda ahireti jakşı bolboyt. Anda akıbeti jakşı bolboyt. Ve kana İbn Abbas iza haddasa biha ve an Abi Derda radıyallahu anhu anna raculan caa ila Nebi sallallahu aleyhi ve sellem feşaka ile kasvetel kalb. Bir kişi Peygamber Aleyhisselam'ın canına gelip arızlandı. Ya Resulallah, ya Allah'ın elçisi, menin jürögüm katıp kalgan dedi. Menin jürögüm jumşabay. Vaaz nasihat uksam da, alımdardın sözünü uksam da, bunu o kulaktan kiret, bunu o kulaktan çıkıp ketet. Üyge vargandan keyin emneni süylөгөнүmü özüm, emneni ukkanımı özüm bilbey kalam. Jürögüm şunday katıp kalgan. Namaz okup atkanda, ibadat kılıp atkanda bir jürögüm jumşabayt. Oşentip Peygamber Aleyhisselam'ın canına bir sahaba arızlanıp geldi. Ya Resulullah, menin jürögüm katıp kaldı dedi. Fakole nahun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem in sarroka ayyaline kolbuk famsah bi ra'sil yatim ve at'imhu. Eğer jürögündün jumşaşını kalasan, anda jetimdin başını sıla. Jetimlerge rayım körgöz. Jetimlerin ahvalından kavar al. Bu elbette senin jürögündün jumşaşına jardamçı olat dedi. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق الله العظيم. İbn Abbas radıyallahu ta'ala anh mınavul ayatta okup anı tafsir kılıp berip atat. Bu ayat kaysı? Nisa suresi 10. ayat. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İnnellezîne ye'kulûne emvâlel yetâme zulmen. İnnemâ ye'kulûne fî butûnihim nâra ve seyaslâvne sa'îrâ. Sadakallahul azîm. Jetimdin malını, jetimdin akısını zulüm menen jegen insanlar, jetimdin akısını tartıp alıp jegen insanlar, alar kursaklarına ot jegen menen barabar. Alar kursaklarına tamak akça emes, alar kursaklarına ot kirgizgen insanlar. Jana alar kıyamatta jakın arada tozoka tüşüsü, tozoka kirüsü jakın dedi. Kede kup kılabız da. Mamleketten buga çeyin kança жылдан beri bar nerse bu. Mamleketten kançalagan akçalar jumşalat, kançalagan akçalar jumşalıp jetimlerge rayım körgözülsün. Jetimlerge üy salınsın de. Biri aytat. Jetimlerge şaharda dedi, jetimlerge salıngan üylör var. Kebir oşonu dagın ar kimge satıp akçasını jegen insanlar var de jetimnin aksını. Azır emi mınau 2-3 жылдан beri elhamdülillah UKMK kızmattagılары koldan kelişince korrupsiyanın beliniz göngü. Korrupsiyаны jogotkonga hareket kıltat. Birok negizi musulmandarga bul nersenin keregi jok ele. Musulman insan ol bir arkadagı bir jazadan korkup, je bir neseden korkup turu ele, je bir ошондой bir UKMK kızmatından, je bir kamaktan korkup turup jetimin aksına, je bir başka birinin aksına kirişten odan ele korkup turup toktolboş gerek. Je kameradan korkon üçün toktolboş gerek. Balkim musulman insandın jürögündө negizi anday tartip bolbosa ham boluş gerek ele negizi. Anday kattуу tartip bolbosa ham musulman insan jetimdin aksın jegenge korkuş gerek ele. Jetimdin salıngan, jetim üçün salıngan üydü jeyişten korkuş gerek ele. Birok tileke karşı insan ekenbiz, kam süt emgen bende ekenbiz, şunday bir joldorgo barıp kalat ekenbiz. Kebir oşonday jetimdin aksın jep jürgönдөр bolsa,
Kulağına mına uşul Allah Taala'nın ayatı kulağına altın sırga olsun. İnnellezîne yekulûne amwâlel yetâme zulma innemâ yekulûne fî butunihim nâra ve seyaslawne sa'îra. Sadakallahul azîm. Jetimdin akısın jegen insanlar alar kursaklarına ot jegen menen barabar deydi. Alar jakında tozakka düşöt deyip atat Kuday Taala ayat kalimada. Meyli sizdi kamera körbe kalgan boluşu mümkün. Meyli sizdi UKMK körbe kalışı mümkün. Meyli sizdi para alıp atkanыңızda je ошол жетимдин акысын сатып атканыңызда башка бирөө көрбөй калышы мүмкүн. Бирок мына эки чекедеги периште дайым сизди жазып турат, билиңиздер. Аллах Таала ар бир жерде сизди көрүп турат. Жакында ошонун сурагын бере турган мезгил бар. Деги эле жетимдин акысын эле эмес, бирөөнүн акысын же шариатта канчалык чоң, канчалык оор. Пайгамбар алейхисалам хадистеринде айтат, 3 түрдүү күнөө бар дейт. Bir күнөө ал Кудай Таала кечирбейт эч качан. Bir күнөө бар Кудай Таала кааласа кечирет. Дагы bir күнөө бар Кудай Таала мен ага аралашпайм дейт. Аны өзүңөр чечип алгыла дейт. Ал кайсы десе, биринчи Кудай кечирбей турган күнөө инсан динден чыгып кетсе. İnsan Kudayga şirk kılıp dinden çıkıp kete turgan bolsa аны Kuday Taala keçirбейм dedi. İkinci türdүү күнөө insan менен бенден ортосундагы күнөө муну Kuday Taala кааласам keçirem dedi. Ал эми үчүнчү түрдүү күнөө бенде менен бенден ортосундагы күнөө муну Kuday Taala мен аралашпайм, ошол бенде менен чечип ал дейт. Башка bir rivayet бар, башка bir hadis бар. Кыяматка барганда кээ бир инсандар бар дейт. Намаз окуган, орозо кармаган, садака берген, кыскасы жакшылыктын баарын кылган. Амал дептерин ачып караса, амал дептеринде канча намаздар турат, канча тахажжуттар турат, канча садакалар турат, канча нафил садакалар турат. Бирок дейт, вакот шатама хаза, муну инсанды сөгүп барган. Вакот акала мала хаза, муну инсанды малын жеп барган. Муну инсанга зулум кылып барган. Жетимдин акысыны сол чөнтөк менен жеп барган. Анан ошентип олтуруп не кылат? Ошол инсандарга, баягы акысын жеген инсандарга анын сооптору берилет дейт. Анын намазынын, анын садакасынын, анын умрасынын, анын ажысынын, башкасынын сооптору ошол инсандарга берилип олтуруп, өтө көп инсандын акысын жегендиги себебинен анда сооп калбай калат. Анан эмне кылынат? Андан кийин жанагы зулум кылган инсандардын күнөөлөрү буга үйлө баштайт. Сооп калбады берейин десе. Анан башкалардын күнөөлөрү буга үйлө баштайт. Жанагы сөккөндүн, жанагы малын жегендин, жанагы ургандын, жана зулум кылгандардын баардыгын ага күнөөлөрү үйлөт дагы башкалардын күнөөсү үчүн эмне кылат? Тозокко кирет дейт. Наузу билла, Кудай сактасын. Бирөөнүн акысы, жетимдин акысы, кедейдин акысы шариатта ушунчалык деңгээлде чоң. Ушунчалык деңгээлде оор. Кудай Таала ага мен аралашпайм дейт бул нерсеге. Ошол бендеден кечиримди сурайсың, ошол бенде менен чечесин, анан менин алдыма кел дейт Кудай Таала кыяматка барганыңызда. Ага мен аралашпайм дейт. Ошол үчүн бирөөнүн акысынан этият болойлу. Бирөөнүн акысынан коркойлу. Бирөөнүн акысын жеп туруп, мечит салып коёс, бирөөнүн акысын жеп туруп, жол салып коёс, бирөөнүн акысын жеп туруп умрага ажыга барып коёс. Бирок мынау умрага барганыңыз башка нерсе, Кудай менен өзүңүздүн ортоңуздагы нерсе. Бирок мынау жетимдин акысына, бирөөнүн акысына Кудай менен аралашпайм деген. Көзүбүздү ачайлы. Бирөөнүн акысын качан жеген болсок, бирөөнүн акысына кирген болсок, айрыкча жетимдин, кедейдин акысына кирген болсок, Кудайдан коркойлу. Эрте кыямат бар. Эртең Кудай Таала аны бир инсан bir күнөө кылса, bir зына кылса, bir намаз окубаса, же bir башка bir Кудайдын ортосунда, өзү менен Кудайдын ортосунда bir күнөө кыла турган болсо, я Роббим десе Кудай кааласа кечириши мүмкүн. Я Робби күнөөмдү кечир десе кечириши мүмкүн. Бирок билип коюңуз, эгер ошол бирөөнүн акысын жеп өлгөнгө чейин кечирим сурабастан, анын акысын бербестен өлүп кетсеңиз, я Роббим десеңиз да Кудай мен ага аралашпайм деген. Качан ошол соопторуңузду берес, соопторуңуз түгөнсө, анын күнөөлөрү сизге үйүлүп калат. Бирөөнүн акысынан коркойлу. Айрыкча жетимдин акысынан, кедейдин акысынан коркойлу.